Na poziv omladinskog udruženja Bunt iz Jagodine, politička partija Prava Crna Gora održala je tribinu i pred jagodinskom publikom. Tema njihove tribine bio je položaj Srba u Crnoj Gori, ali i politička situacija u toj zemlji. Marko Milačić, predsjednik partije Prava Crna Gora, istakao je da njihova politika nikako nije antisrpska, kao i to da se oni zalažu za očuvanje dobrih odnosa i poboljšanje položaja Srba u njihovoj zemlji. Mi smo počastovani ovim pozivom organizacije Bunt da imamo priliku da govorimo o tome ovdje u Srbiji, ovdje u Jagodini, zato što je to dio jednog istog kulturnog identitetskog prostora i da građani Jagodine i čitavog ovog okruga čuju kako žive Srbi, ali ne samo Srbi, već kako živi narod u Crnoj Gori, da upoznamo ljude ovdje na ovoj tribini, ali i putem vaše televizije, o svim tim problemima i izazovima sa kojim se suočavamo. Kao što znate, vlast u Crnoj Gori nije smijenjena 3 decenije, imamo nesmjenjivu vlast, što je jedinstven slučaj u Evropi, ali i šire, i želja Prave Crne Gore jesu prije svega promjene napokon poslije 3 decenije da doživimo demokratske promjene, ali nikako samo kozmetičke i samo površne, zato što se zalažemo za očuvanje identiteta, duhovnosti i tradicije, tradicionalne Crne Gore, ali u nekom novom duhu, kroz nova lica, novu energiju, jer nam je dosta više istrošenih političara i u vlasti i u opoziciji. Pored Milačića, na tribini je govorio i generalni sekretar partije Vladislav Dajković. Prema njihovim rečima, trenutno su na terenskom radu u kampanji Kucamo na prava vrata, a ciljem je izgrađivanje infrastrukture i promovisanje najboljih odnosa u regionu i šire.